Fatalofaatu manu tatu ekalesia ni tai au. La salon tolu ni o le tausanga fo. Wa fe was lima. Fatalofaatu le sunga fafeng fo Maina fatua. Mesele aina. Yo tatu wa fatua. No fati akono. Aftana tinama tama. O outside vo. I ela vale atuelo na lo famlo na ngale o tai mo mai lo o to se fu si macho bola ila salo tolu le nei o le nei tau sama fo fa mai le matai o se fu iva fa I pulo ona fa pia ona sila tu leo Yesu fa pia ati ila to ele mafaya tangata le nei mia ai mafaya mea uma Matthew 19:26 reads, Jesus looked at them and said, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. So, olbesela na mato suya trina. Fa maro se foi tato le native sama fo, tato sama le native sama fo. No afa ya tao le neo lama. Ya no fai lava me uma. Ili fata sama yo le tua. So neta e au, fata lo fai lo tua o ma faiai, e ma faia me o malava, ili fata sama yo Yesu, au mato so tuna le ne pesi. Fina,
Praise is what I do
te au. Tātou te o I le whale o le li. Jerusalem mai, le tutua maso wai o whai tutua. La tātou te talo, let us pray. O tā la pui o malu pa ia e o le whale la whanau ta mā. Patura mātou whawhitai ma le mātou whaatue I a te oe. Whio mai a nganga pa ia e, mili uina o mātou loto te tō tasi. Mātou te watu e le tauranga e te tau mo na mea malau whio. Loving and precious God, we are gathered here once again to ground our week in your love and grace. We ask that you give us the integrity in the spirit so we can worship in truth. Amen. Mani tu apoma, oh, we are so
mātou te mai o le langi, o le te mai tumu i le lofa, ma le lofa muti ma le au fio. O mātou whaia le langi o le fio anga o la au fio. O ne mātou te le malama ato toa i la au fio. A uma fo ilo mātou soifua ma le ola o mātou sa ili i ate oe. I le mawhai lava o na mātou ato toa na iloa. O le mea o mātou iloa, e le ngata e fio lawa fio i le langi. A lo silio ne e lata mai i ai mātou na ilo le manava o lo mātou manava i nai le ola. E whiliuli wa e fo i o mātou la ngona e meso o tātou pale whea ngai. A o laulava fio na e alofa mai le tangata mai lava i le amatanga. E o mai le nei tai au. O le awha au wau pe lava e whapapau lava lo unofa. O le mai o lo nuu malau e kalesia i lo malu pa ia i le nei tai au. O le mātou masangi. O le mātou tū. Le fo ua foa ai lo mātou culture. O le mātou lotu mai i whaleta pua i se o mātou pai i le tū pāo lo la e. Se o mātou sa ilia tu i a te oe malo manuia malo file mu. O wā mātou te mauti noa e manuia e fo ima file mu i mātou. Le mesa whaia o mātou mātua ma o mātou tua a. O te tala fo ila mātou kanona o na mātou i loa i lea na whaia o mātou tua a i la le whatu tua. Na whaanga e tia e misionale a watu le nei tala. Le whaali whapitoa la o fio i le tangata e ala i lo walo o Yesu Kiriso. Le wata o Kirisiano i nai i mātou o wā o mātou whatu tua ma te tonu. O baptisoina fo i mātou i nei whatu tuanga. Ma ua mātou a ele apa whai alo whina ngalo. E iai le nei aso. O lo whamatua i nai lo mātou whatu tua ma lo mātou te tonu i a te oe. O lo mātou titalo le li i e whaongaina mātou sauninga ma tāpua inga. O mātou pespesenga whaitau ngātusi ma tālo talonga. E ngoto i fua ne ai le nei mauti noa i o mātou tangata ola ma tangata ngalue. E tamanatu mai le tangata ne whaia. We thank you for this opportunity, Lord, to gather every week and to discern your will. We are very clear that we are not worthy and we don't have the capacity to know your will fully. But we would like to just touch the garment, the hem of your garment, the garment of your will, so we can get a glimpse of what your will is for us this week. As we discern your will and try to live in these weekly compartments, may we be given the gifts that's necessary for survival and so that we can thrive. And when we do that this week, we come back like we always do and give you the honor, the glory, and the praise. Sale manino yo matu tu a oifo i tupua. Aina o mai e misionale le faali matino o la ofio. I lo walo i Yesu Kiriso luafe tau sanga taluai. O inana matu ilo ai mamana tunatu pele o le sao e lea. Pele o le whaalinga fō ea lea o loa nganga pa ia i o tangata ana mua. Le o whau fō wina ai, mā loa o whatasi, le utu ina o tangata i tutonu le whalapa putonga ma le whalapa putonga. Ua o fō ilapa i le kalesia Kirisiano. O mātou o mai, o mātou whaitau le tala na mātou i loa i lea. Whaali le nganga pa i o lau fio lima se lau tau sanga taruai. Le ua yeilo mātou ta unga o tangata Protestano. I le whalamolango i o mātou ngā ruenga ni te o mātou mita.
Pe mātou te o mai fo I lo whale tāpua I mani o mātou ami o tonu mani lelei. O mātou te tonu e mafua o na yeise anga tonu o tangata I le lao ai. O na o loulawa alofa ma loa alofa muti pale e whaito tasi. Na e sao ni ai leo la tanga mo I mātou a o mātou wanga salapea. O leo mai lao I mātou tangata Kirisiano I le neifo I vai mili ni uma. Mātou teo mai mo lo mātou mautinoa. E leo na so mātou ana I au tūla fono o mafuai o na ola I mātou. Po so mātou usi ustai fo I au whatununga. A o lo lava alofa ma lo alofa muti vale. O manui a ai mawhile mule tangata I lo fina ngalo lofa. O na whisiri leo le tangata. A whai e whamangaloina mātou o ngasana o le a mātou so ona mi o le anga e pēr. Tali lau o ona I opu, au le whapeina o na whai. O mātou maua fo ila o ona o paulo. O wane I o mātou whapea. O na whae e ai I a isi fo I, whaasalanga I o mātou. Ia mese tupulanga lalowa o mātou ai. Melelele ia o mātou o mai le nei tai ao. I le ona o Tama whai e maui mai, maunu mai se manuia mo mātou. A o mātou o mai ona o le mea lea te tauna mātou whai. Le melelele ia o mātou tāpuai ia te oe, masa ili lo fina ngalo. Ia maua lalo mātou loto. Ia mātou longona lo mātou le atotoa. Ona te tala lola ia o mātou manatu, mamauli, maloto te totasi. E pa u fou I ai le upo la o fio I le neva yaso. Ia yelo whamanuianga I ta mama tina mātutua o le mātou o kalesia nei. Meise I lato o le maua le malosi le tino e au wai mai ai sao ninga whaitele. Alua ta pena e loa nganga pa ia le nei la au, le nei malai, le nei upenga ta wha ilangi. Umwheona mātou ngā lulue pēr. Ma au wai pe sa ninga o lo malo e ui na mātou te leo I nei. O se au onga sili fo I lea I ai mātou lea li I. O leo toi sei tia I mātou e le teimi po le nofoanga. Se I vanga nā lava I lātou o lo whaata ua nā shackles o sei tia I pēle lalolangi. A wea o ao mai I ai mātou o nganga. Le fui se malama lama ato toa I ate oe. Si vanga nā o mātou malama lama I ate oe I lale nganga. O oe fui o le tua alofa. O le winga o le nganga. A o ao mai fui I mātou a mātou te pena ina. O mātou loto ina I alolofa. E ma fai fui ina sa o loto I mātou mai fili o le teini ma le nofuanga. We found this idea to be present in all of us. We are surrounded by time and space and the rules and the guidelines of those physical limitations prevent us from seeing the glory that is yours. And all we have to do is open the Bible, read about Jesus and the account of our faith, and pay attention to how the Holy Spirit ministers amongst us during our time on this earth. And we are given this insight that because your Christ rose from the dead, because Christ resurrected from the Tungamau, we are no longer confined by those limitations. That we are freed from time and space. And we continue to be slaves to those elements when we don't live in the Spirit. So we ask that you bind us and keep us so that way we're right at that cusp, the intersection of physicality and spirituality.
We don't get too physical because it's painful and it turns us into slaves. And we don't get too spiritual because then we're no good for this earth. But we live right in the intersection of spirituality and physicality, such that our lives are meaningful. Ia tele mātou manao te tō tasi leli ie. Ile ngata fo ia I mātou I lo malu, a whape fo I lātou o lo mātou tāpua I whatasi I lungo le ea. Sila fia mai e lau fio mea o lo atu ngalu ai o mātou loto. Mea o lo popole vale ai o mātou loto. Al mea le nei o mātou mautinoa. O e lawane e wheta lai o wane I atu tu vale o mātou loto. Ai whatuatua I ate oe. Ea oa o mai fo I a mātou sa ili mua lau fio ma lau a mea tonu. O na wha au popo leo mea uma mātou te mana nao iai. Lo mātou te talo lele I whapea o na e talia ina mātou talo sanga le leoa te tō tasi. Mātou tu ina atu I lungo lau fio I le nei taimi. Se whaia I lo fina ngalo ai leo mātou loto. I swafo Yesu ki riso lo mātou le ima whaola o le whala amatua.
Amen. Our reading this morning is taken from the book of John, chapter 2, verses 1 to 11. We'll be reading responsibly in Samoan. Ioane lua, whakua kusfutasi na tato whitau whalawhalawha Faiai. Wo oi lasu tolu o na Faiai leo le tau samaanga I kana I Galileia. Sa iei foliti nao I Yesu. Wo uma foi le waina. Na whaiatu leo tina Yesu ia te ia. Wo la isa lato waina. Yesu ia te ia. Kuna rai. Sia ia launa
aso. Whiane lona tina e awona. O se mea lawa whe mai ai oia I a te utu. I o tu whaia. Faiai la maa te reo. E tai ua me te tu mai te e ole te ua whaknai no I te. Whetale atu Yesu I a te ilatou. Ina whatutumu I o vai sua vai. Ina lato whatutumu ina lea o lava I lau. E tai atu I a te kato. Ina asua neia. Ina ala I le ule e tasama. Ona lato apatua lea. O tofu fo I le pule le tausa maanga I le vai o le uwaina. O na lei loa le mea na maua mai ai. O auna nasu le vai o lato I loa. Wala awa tu leo le pule le tausa maanga I fato awha I awa. O Faiai atu ia. E mua na au mai e tamata umo le waina lei. E a tele fo e nui ai o tamata. Na au mai e leo le waina leanga. Au atu e oe le waina lei. O mai lei tu waso. Ma fo pesu maltasi. Na whaia Yesu le ne lua I whai no mai kana I kana ia. Ma whaari mai ai lo na manu. Na tātotu ai lea o na so o ia te ia. Ia te mai le tuela tato feitau ma whaamolongo. Iu puana fiona pa ia. You know, after 30 years in the ministry, I could never get used to this thing that the Spirit does. I would do an entire preparation and exegesis, do the research and write all my thoughts down. It usually numbers about 8 to 10 pages. And then I'd show up in the morning and different people show up at the church and I'm like, oh, can't preach that. But one of the things I've always trusted is I've trusted that somehow God's Spirit weaves these threads that I put out there. And sometimes people don't understand it because of the language barrier. Sometimes they've had something really tragic happen during their week and they come in here with an already always listening, such that the word doesn't fall on good ground. And sometimes it's just something that happens that very morning, you know, and that's what I find myself in a lot of times, not often, but I'm often surprised by what God does Sunday mornings. So I wanted to say that one of the reasons why Samoans worship like this is because before the Christian missionaries came down, how we worship is the Ava ceremony, the Alofi. If you Google that process in our culture, you will see only men participating in the worship. Depending on where you are in the Samoan archipelago, even the taupo is male. But it's a very somber event. It's done using words. And there's an ava plant that gets contributed into a mat. And then there's a process called tufa'ava. And then there's another process where people contribute. So worship in the Samoan culture is not something that's done individually by the pastor himself, no. And that's why when you come to a Samoan church, we have this whaitaunga tuspa'ia. The congregation reads, I read.
The special choir is something fairly new. But prior to that, we had congregational hymn sing, where everyone gets to sing. And that's why we tend to sing the same thing, such that we memorize. So if you listen to some of our Samoan elders, they memorize these hymns. Because when they come to worship, they are actually participating in worship. It's not something that you do individually with you and your screen, but it's something that's participatory. And that's the reason why we're like this. It's like going to the king's house. You don your fine best, and then you go to see the king. We know that God accepts us as who we are. And you can come in your t-shirt and shorts and God will receive you. But the Samoan tradition is you're going to see the king. You've got to shower and put on your best, throw a little cologne on, and then you become presentable. All that to say, this may not be part of your tradition, but this has been handed down to us, and I think it's incumbent upon the next generation of Samoans to take this to the next level. Afemayaleli ele tawo mena a oeta pua ia te ia ile nganga malfamao e pe ole tapo inga le na fifia ele tua. Those who worship God have to worship God in spirit and in truth. And if you look at the traditional alofi, they don't read off of any notes. No, even the Tulafale draws from a power more powerful than him as she dishes out the blessings. Then they have a no if after a toilet tato e kalesia e tu sai fu un aluengo lava yaso o mavai. Ya e misi le fangale sa fe ngai matato wana nafi. Le faftea tu e fo i le plestener maftanga tina ona bisi I o la dona la mua I whamamoelea. Al mela o mai ta wina na nafi pe toru na I o notes na dusi lalo. Memo mueta ol poto poto. One of the things I got from this event yesterday is that it's good to gather. It's good to koinonia. It's good to come together as a community. Because there are certain things that you can do individually by yourself, under your own power. But when you come together, when you suspend your personal judgment and is able to work together with others, like we did yesterday and saw yesterday, we see a different level of participation. It's very clear that we suffer individually, but we heal in community. We suffer in solidarity, but we heal in community. So e tāua poto poto, wa ia tu nafi le telefo I whalapu putonga na o mai matato, fiso soani e tufo mea ai, e le ngata fo ilai, le physicality ana mori mawina fo I upu, to whamanino, o nā te maua mai ai le upu le nalu down. Double click. So, ava ai mamau mai oe. Ina e whapeala I o oe o le mele nā te loa ma e wa ai o le memoni le nā. Ai apoto lo maisi a double click loa. Ia ona matala lola I o le portal le nā. Pero mena nau ai a nafi. E tā ua le poto. Tu whatasi o tātou manatu ma tō whamanino. E mawai fo nisi whaumanga le lei, whaumanga fo. Gathering is important to our physical and our spiritual well-being. We suffer in solidarity, but we heal in community.
O le melo no lua na umai tawina. A te lele malai tele fo I me Faiai. The second thing I noticed yesterday is the context. If you have a bigger context, then you're able to contain a lot of content. Bigger the marae, the plenty the contents that fit in. Iwa o sauni o whapele o le mele lena tato o mai e fo I la. Ele pomala ele mele o le tufo me ai tato. O tato o mai nei, te lele malale nei. Ia o telefo isi sa ole, faivale nei. Ia ale fo I sa fo fai mai nisi na lato sila fia le nei e kalesia. A o le Raymond a fa ngala le fo le loto ai e fu ai ia malai. O le Raymond e di mafe bauselau ia square feet. Uma ina so I cedar dos fu ono afe square feet. Ya le lau tatu o mai nei Los Alamitos. Ia pe mawale lua le afa eka. Se lau se fulu afe square feet. Al meu whamtala I naile tala na ona e a te le ale malai telefoni me Faiai. A te le malai te le foi le whateleina e le tua o lo tatou iloa. Ia te le foi malai te le ntangata tatou te fisosoani iai. E melon tolo e na mawan nafi I au notes. Whamai e tāua le no foi lalo mo fai tau. Tāua le no foi lalo mo fai tau. Na tāua atu e I la tō lo whaia le nei mea I le masina ma le masina. Masalo pe lua se lau le awha I o tangata. Ia na te penala I e o le mafutanga tina whamaila la tō whaitau. Mana ia le plan I le lua se lau lima sifuru. Me masani I tātou I le leile tutoe. Le anga le lapa. Ia whaia tuana nafi. Lua se lau fitu sifuru tōru le awha I o tangata. Na mawala tō tau mafa. So le meu whamtala ina I tala na ona e le ngata I le poto, le ngata I le paai po le alte leo le malai. Ia a tāua fo I le whaitau. Tāua metrics. Whaitau pe fia tupe. Whamai ale li e nā popo inga a ole I whaia se fale I mua nofo I lalo. Whaitau tupe. Ina nei te iwa whai le fale le uma. Ia na whai lea ma luma o le. Talan tātou whaitau wina. O le tala masani. O le wāwenga mua na whai e le li whai poiponga I kana I karileia. Atu ma mawa la tātou e le double click. E le mwhena tātou malamalama isi sā. Afa evo e double click e tātou e le toe alu I lisi level I lalo. Na mwhaileo na manatu tātou o le whai poiponga lea na tupurua whetarua. Ai Misi ai whaalu manga whaale nganga o lo maua pe tātou I o tātou tupulanga. So o le memo mua tātou te iloa I le tala. O wingo tangata. Whamai le pule le tau samaanga o le wingo tangata e mai mua le waina le lei. A mailo le waina le lei a matana o na nā I le tau samaanga o na a mailo le waina leanga. Le waina tau o fie. So e mua na mai le waina tau ngata. Ia o na mai muri le. I pere winga le o tangata. A tātou double click lai le mela nā. O na tātou I loa leo le mewhana le whai tātou. Fifi a tātou e mai luma I a Instagram. Ma nei a mea nā. Whingo fie le whaalongo. Ia a ngulalo. Ia ona whatoa a mai ila I o mea tū ngā, mea whinga tā. Waina leanga.
Ia la fai ne tātou. Al mele na o leva ana I loa e tangata. So a whapea e whake riso ina I ala tātou sa vali I le nei vai aso. Ia, a maile waina le lei mua mua. Ona au mai le waina e sili ona le lei muli muli. Lupinga lo manato Fili Laloulu, tamo fai pe ae. Ae le pe fai. O lava ne I se taimi a mai ele waina le lei ona muri muri maleo le waina le anga o alu lalo le ae. Toe ae. Toe ae. Te lope mana tue se si le lau ngai le. Vaso lau ma vai. Le tahu o le mele ne o le finau. Struggle. Sacrifice. Ia. E lale manatu a whapena struggle I vaso lau o te a. Se fai isi le ne vai aso. Ai leo leo o onga nā leli. A whai ai whaake riso ina o tātou tangata ngā lulu e. Whapena struggle I vaso lau o te a. Ao neva yaso to double up. To whanuaina the sacrifice. Pia rimela nā le tātou te mau me tala lea. O winga o tangata e masani ai. E mua mai le lei. Ia lai whaina complaining to. Ia lea onga le li. Ia le lei ai te miuma. Ia le ngata e le lei a tili. Le lei a tili whaafo wina. Le lei a tili whaafo wina. Whai pēa I le aso ma le aso. Pio le winga nā le o ngā le li. O le lei o na ngata I lea. A le lei ma le lei a tili. O le si mea tātou te loa mai le tala lea. O le musu e tau le ama. Whai mai walu uma le waina ona popole lo lea o tene lopo e popole e pe popole le ungari fōu po le aingo le teine po le aingo le tama. Ai musu lava e tau leanga. Musu lava nei te ua whaise tala a se isi. E pisi ai lona tangata le lei. Ia ape e le mele nā lea o lo whake riso ina. Wa atato wa aila I le te leo le tala. Ma sani Maria le takuleanga ina. Ma sani ia tangata o lo muruina me ia I le takuleanga ina. E pese I a le takuleanga ina I le se tangata tau le nā tangata. So a whape whakerisi ano ina tātou. I le tauna popole tātou le mea lea. I le tauna popole tātou ne I tau leanga ina. At sa wana tātou tau mawhai e fisosoani I te whaka me lawe o lo tupu mai. And this is very hard to translate. This whole idea that you don't want to be awkward. You don't want to sound weird. And for that reason, you don't take unnecessary risks. You don't put yourself out such that your mental level of capacity is questioned. And I don't know how to come at this very well, but it's very clear that the couple suffered from this. They're running out of wine, and they don't want to look awkward to the guests. So, if you start off with something's wrong, then this will fit right in. But if you start off with one of the guests is Mary, and she has a son named Jesus. I think if you start off with that, then you don't mind risking awkwardness. The internet will make this clear. I'm not the best preacher. I'm not the best theologian and intellectual. I know that.
But if you take your awkwardness and you put it on top of the truth, on the gospel, on Jesus as the foundation, then you can't be too wrong. I think that's how it translates in the English. If afa bea ai pole tatou I le taulanga ina, ala tatou te loa o lae nofo malia ma Yesu I tutonu o le tau samanga. Le lase me o iai. Le popole te le pauale mea whaatonu au auna. O le mea whai atu ele le whai lo. O le whasilingia. And that's what Mary did. Mary asked Jesus. She told him, hey, the wine is out. And Jesus basically said to his mother, no. What do you want me to do about it? It's not my time. It's not the hour. So, if you're taking notes, Jesus said no. Jesus doesn't always say yes. In fact, he said no. Le wo umale wina. Ole amata ngale ngo le ainga. Le atele tangata e fai. Tala tangata e fai. Ia ale no foi Maria e tonu to sama angale. Pe o lesi le na mea e manai ai ia le kalesia Yesu Keriso. Ai se a awai po fela vai fea tatou te se ai. Iei pe la valona alo fatuno e malu e tatou. Ia manatu muri. Na o e lava e au auna na lato I loa le wāpena. Na o e au auna lato te loa le wāpena. Waso tu nei le puina o uma whatu tumu vai maa I le pula o tausa maanga, tofo atu le pula o tausa maanga. Whai lola ntala lea. Tangata umai momo mai le waina le lei. Atau le valevalo o ona nā tangata ona mai lo leo le waina le anga. Ua o le oi loe le tangata le se sengo le lei ma le anga. A oe, ua tu oe le waina na sidi atu ona le lei. Se I o mai le nei tula. O le winga o le tala o pula tausa maanga. O le ngata ina momo mai le waina le lei. Ua muli mai fo I le waina e sili ona le lei. Ia e lilo ia te ia po le hal mena tupu. Pau a tangata na lato I loa le mena tupu. O ona ia sa whatumu. Whangu maa ia. Ia lisi le me le wa tato I loa nei le tahu o tangata ia. Tangata ia tau tua, e pia lava le manatu o tātou e tau tua pule. Mai le tātou upu o le ala I le pule le tau tua. Ia mea le o tātou I loa, tangata e tau tua na I la tau na e loa pule. Na I la tau na e loa le mena tupu le aso na. Not everybody knew what happened. But it's those servants that filled up the jaws, that actually did the heavy lifting, that were actually there the day of. Those are the people that were gifted with the insights of the miracle that Jesus did. And if you double click on that idea, and you look at what's going on in media and even in our timeline, this whole notion that someone can speak for you is now archaic. It's now archaic. It's not relevant anymore. This notion that the pule of the Tosama'anga knows what happened that day is archaic and it's not relevant. See, the only people that knew the truth of what happened that day are the people that did the tautua. People that were obedient to Christ.
people that were doing the heavy lifting. So if you double click on that idea, you will discover this, and this is what's going on with the technology that we've got now during our time. No one can say that they're speaking for someone else. Why? Because you just need to speak for yourself. Right? All the marketing departments of all the corporations are now obsolete. We had an incident where I had to respond to an attorney's letter. And I sent a copy to our secretary, but it's interesting how you put together your ideas and you throw it into ChatGPT and it spits out a really nice, polished speaking for you. And so this whole idea that you can get someone to say something is now placé. So the heavy lifting is on you. If you want truth, if you want the truth, if you want access to that which really happened, don't hear it anecdotally from someone else. Come in real life and check it out yourself. E per manatu muli le na e ia tala tatou te whaalongo iai ona tatou whapea lea. O atunu e mo i le tala na langa lasa whai e ai mai. A o whangongo tangi ao mea na. Wale o toi whauina ni me i lunga o nā whamoemoenga. Ai sea langa na whai ana na tautar sao le tangata. Whaiana e sau sao i le mea le puna atu e le vai. E te le tau whaalongo i o na watura i o e le tala i le mea lo tupu i o. Le whaina sao ai o. O le mena leo lo tupu i tātou tupulanga. A double click la. Le tala leo na tātou i loa i le pau wata ngata. Na oto i ele i nati o le tua i le aso na i le whapiponga nai kana i kari lea. O tama matene i ena whatu ua whamuvai. Ele i loa le pule o toso maanga. O te rofo ele i loa i le rungani. Ai ese fo i lava le i loa le tangata na whaalongo i le tala tangata lea na si ia mwhaatungu ia i whamuvai. Ese le i loa le tangata na iai. So mele tau ai. Taua tātou le double click. O a lava ne I tupu se me whape o mele tupu a nafi a le o double click o I mema toso mai e le fina ngalo. Moni o le tua, tusa malau wa ai malau whaalongo. Le te whaseina o e whaalongo I tala. E whatoa I loa lava ina o e nuti ma miliu u whatasi. Ona I loa ele I o ele I nati moni lava. For those people who don't understand where we're at geographically, we're from LA County, Long Beach, but here in Los Alamitos is Orange County. So there's this, I would say, Chinese wall between LA County, who's got about 10 million people, and Orange County, who's got about 2 million people. And the curtain is, Orange County is this affluent community. You know, the average house price is a little bit higher than LA County. And the quality of life here is slightly better than LA County. That was the Chinese wall. That was the anecdote. That was what we grew up in LA County thinking. You know, you live in LA County and when you make it big, you move to Orange County, right? Well, we're here in Orange County and guess what? They've got poor people here too. They lined up yesterday. So my point is, don't live your life without double clicking on these pieces. Don't just hear them anecdotally and believe it. No, check it out. Come down here and see what actually happens. God is everywhere. That's true. But if we don't double click on that, we will not see God somewhere.
So we can just go around and anecdotally say, well, God is here, God is there, blah, blah, blah. But unless you double click and you come down and specifically ground your faith in the day-to-day life, you will miss out on what God is doing in the world. Pio mafufunga iyo, Fili Laloulu le nei tai ao. Le nei tala o ngā tutonu ai whaai poiponga tangata Samoa. Le tala i le wawenga na whaiaro tātou o li i le whaai poiponga I kana I Kalileia. Ia ai, nā o toa lawa whaai poiponga. Le lautele lea le iloa lātou. Nā o toa la whai poipo. Nā o toa fo I lātou te loa le nati nana oto I le aso nā. O le winga leo le tua. Whawhanga I tātou pe a tātou fia ai. Whawhenu tātou pe a tātou ngā lala. E au mai le waina e sili atu nei lo waina o lo masani e tātou. Tumanatu fe auna mo tātou le nei o yaso. O lava ni o tātou nofo nofoa. O ni o tātou manatu le lava yaso na fi nau maua I e tātou. O le rala awhen maro lo le neva yaso. Oua. Fi nau le lava yaso. Fi nau le neva yaso. Fi nau tele le yaso o iluma. Ia ele whengata na pawal meo le. Whai o pese. Whai o launga. Te talo. So swani whai au pula. Nei mera I te awha pena a mawalalo tātou loto ma tātou ngarulue. Klana ngaruani. Ia ona otola I ele tuale nati e pe ona oto I asona. Ele I loe to tele. Ana I lātou lava lātou te. Nuti fatasi ma le nganga o le tua. E whaali e ele tua no whina ngano. Ia ona tala mule mule. Last story. We were just moving some pieces around the church last week. And this young man showed up. It's been a week since he got out of prison. And he was looking for a job. And at first he said, oh, I was looking at you guys and you guys are mean-looking Samoans. And I didn't want to approach. But the Spirit told me that this is God's house and that I should get closer. So he got closer and he said, I'm looking for a job. And he said, okay, why don't you go help Lefu? And these guys put together the stuff. Anyway, I got a chance to double click on him as we were working, and I realized that he comes from a very broken family, subjected to a broken system, and he finds himself now out. His body is broken, his psyche is broken, and even his words are broken. So I'm sharing with you that story because there are so many instances like that where you can make a difference. And all you have to do is pay attention. All you have to do is open yourself to what God's Spirit is doing in the world. And then participate in doing that. And if you picked up anything throughout all these years that we've been together, God is love. If you're able to embody that starting with you, your neighbor, and then the stranger. And when you double click on that thread, you will even come to love people that you hate, or you dislike, your enemies. I'm looking forward to double clicking on that to see what else is behind that. But when you go out into the world this week, don't let anything go past you without double clicking on it. Find out what God means for you. Ia la whangata mai iupu. Ala
tato fai unei sauninga le ingo le tu se la wono sukuma le ono o maia so mai e fina fina It's always good to have you here because it nuances the space. So, you know, for whatever reason you are missed when you're not here, but when you're here, it's an opportunity to engage God's glory. Melena o vai I shotama
a whaiwhare na ngā ruenga e mai lo tangata e le e se ia le ngana. E te awa ngau a toa le launga ai tangata e toa tasa. A whailala ngā ruenga justice work. Be lefta mi mele. O le ala le mea lai na tato a tato wō i kale si ko pala. I lani le te iau pa me fa sa moa le. I whewhi a pe o le whakatomo whai atu i utomo o mele manatu. Pero winga lo tala pe i se pa vai moto lea e pe e te tau na whai se tala ia. Ai pe mena o le vana no fo ma uia. E manato nisi o no le winga kolone o tātou a mai lo papalangi ia o te ia o papalangi mai lunga. E pise i ese la lato tala e whai mai au tala e tasi. A sau sa mo fa me te tala e tasi e le te tonu tātou tangata. Ia te tonu tangata ese. So mena tā ua ile space lea o nei e pise i o i e whataita i e ia le memoni lava. Le futuro va ia tu tia kono ia le matu podcast ai o te tatalo pe mo space le na langa luta va ia tu puna le me na. Puna me fe no fate ta I isi to fama nino le fa out no fo ma o le mo sava no e fata vale tu ai lava. Ya mai ale tu le lao mai fu te mi ava no e fa ngai nai ia lona sosia o lo utu o tātou tangata matua a. Ia whautuaina ai ia tō wha le atu runga o lewa o na kolone e tangata lanu. Ia, ai wia te leo tō ngā ruenga o le nei vai aso. Wia whai ngā ruenga o lo whengai mo tātou le tātou whanua. Ala tātou whai u le tālu. Let us pray. We have come to the end of our worship. And if there's one distinction that we take with us, it's double clicking. It's not taking things at face value, but follow the thread down to its very basic essence. And from there, we will see your glory. Let it be so this week. O mato wo ele si uyo le nei tapo inga. I whatau waala o auna, e lafo sewa tu pēle ngā lue ngā lo ngā ngapa ia. Lo whaia pē o mātou tangata ngā lue I lewa yaso ma lewa yaso. Ia whapeina o na maua I mātou loa nganga. O lea mātou tu ua. E tumo mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso o mātou o li whaola. Le lofa mutu muti vale o le tu o le tamaa. Mafutanga le motusia malo wanganga pa ia. E ai mātou lea malau whanau le lorangi a wau. Nei se yo le whakavau lawa.